Veliki pozdrav svima. Danas počinjemo da razgovaramo o Andrićevom nepravedno zapostavljenom romanu koji je naslovljen Gospođica. Naime, kako publika, tako i književna kritika pojavu ovog književnog ostvarenja ne doživljavaju kao prekretnicu u književnosti i ne misle da je ovo značajno, vredno i dobro književno delo. Naime, oni su svakako u zabludi jer smo svedoci toga da je ovo roman univerzalnih vrednosti, da je prepun tajni i različitih vrednih moralnih pouka, ali i mnogobrojnih saveta o tome kako treba živeti, kojim se osobinama treba dati na značaju, na klackalici dobra i zla, kome i gde se prikloniti i kako zapravo organizovati svoj život i biti uspešan u istom. Naime, Andrić u ovom romanu govori o jednom ženskom liku. On se bavi gospođicom Rajkom Radaković, koja je poreklom iz Sarajeva i čiji život, kako Andrić kaže, počinje s jednim gorkim iskustvom na jednoj mrtvoj tački kada umire njen otac i kada joj na samrtničkoj postelji u amanet ostavlja zavet da štedi, kojeg će se ona toliko slepo i čvrsto držati da će svoj ceo život podrediti upravo tome da sačuva materijalno, ne obazirujući se ni na što oko nje što postoji. Andrić zapravo nam daje psihološki profil pomenute ličnosti i to je ono što je veoma značajno i važno da uvidimo, jer nam se čini da njen život nije toliko bogat, da nemamo šta da naučimo, da se to sve sastoji od nekih sitnih pojedinosti i ponavljanja jednih istih formi. Međutim, kada pogledamo šta se krije u njenim osjećanjima, koji su uzroci doveli do posledice da ona bude osoba kakva jeste, vidjet ćemo da se zapravo sve krije i da potiče iz njenog strašnog detinjstva i iz toga što je ona u svojoj glavi projektovala određenu sliku koju je zaista svim snagama pokušala da zadrži, da je ostvari i kako neki kritičari smatraju, Rajka Radaković je svakako i pobednik jer je u svojoj nameri, ma kakva ona bila, i uspela. Mi ćemo se baviti jednom zanimljivom temom. Naslovit ćemo je Nemužastvena Rajka Radaković nekad i sad, zato što znamo da je epitet mužastvena u srednjem veku označavao ženu koja je bliska, jedino vredna i dostojna muškarca. I nas će zanimati da li ukoliko žena posjeduje te mužastvene osobine, kao što posjeduje i Rajka Radaković, dokazat ćemo tumačeći Andrićeve zapise iz pomenutog romana, da li će ona uspeti u životu u određenom vremenu i prostoru i da li će joj to osigurati bezbedan, siguran, lep život i ostvarenje planova i ciljeva koje sama sebi u životu postavi. Tako ćemo proučavati lik Rajke Radaković, to je smeštat ćemo je u različite vremenske periode i okvire i posmatrat ćemo njene osobine u odnosu na različiti sistem vrednosti koje propagira i na kojem insistira određeni period ili epoha. Prvo ćemo se naravno baviti patrijarhalnim načelima i normama, vidjet ćemo da li ta tradicionalna sredina opravdava ženu koja je sklona mužastvenim osobinama, koja se bavi muškim poslom, koja ukida sve atribute ženstvenosti i zaista u svemu što radi po načinu na koji se ophodi, kako se ponaša, kako se oblači, kako izgleda, podsjeća na muškarca. Dakle, da li je ona poželjna i prihvaćena u patrijarhalnom vremenu. Zatim ćemo govoriti o renesansnom idealu ženske lepote i vidjet ćemo da li Rajka podsjeća na Cvjetu Zuzorić ili ne. Govorit ćemo o srednjem veku, kao što sam rekla, i na
i posmatrat ćemo je kroz taj imperativ da žena treba i mora da bude mužastvena ukoliko želi da bude vredna života i mesta u društvu. Posmatrat ćemo je naravno i postavljati pored likova tvrdica koje postoje u književnosti, tako ćemo pomenuti svakako i Molijera u jednom od videa, da bismo na samom kraju došli do savremenih teorija, do modernog doba i do feminističke teorije koja u centar postavlja ženu i vidjet ćemo da li Rajka Radaković zapravo odgovara možda savremenom modelu moderne, emancipovane žene. Pitaćemo se kroz cijelo ovo istraživanje da li taj epitet i osobina mužastvena žena zaista u nekom periodu vremenu, u nekom prostoru ili u određenim postupcima može da znači uspeh i da zapravo treba posjedovati tu osobinu. Ono što ćemo zaključiti i što se meni negde čini jeste da je Rajka Radaković zapravo tragičan lik. Ma u kom vremenu i prostoru živeli, vidjet ćemo da ona nije uskladila svoje reči, misli i dela i da zapravo ona tragično strada jer nijednog trenutka ne dozvoljava sebi da preispita mogućnost neke drugačije odluke, drugačijeg postupanja ili načina na koji sve to vidi i doživljava. I mislim da je njena tragika upravo u tome što se u svakom postupku bez imalo upliva nekog drugačijeg mišljenja ili stava odlučuje za zemaljsko, a ne nebesko carstvo i vidjet ćemo da kao i svako ko se za isto odluči uvek strada. Dakle, ta nesreća i promašenost njenog života potiču upravo odatle što ona ne pristaje da vidi lepotu, neku drugu mogućnost života i zapravo se samo slepo drži očevog zaveta, bez imalo volje, snage i želje da ga preispita i možda samo malo drugačije pokuša da i ostvari. Vidjet ćemo da je njen psihološki profil zaista zanimljiv, da je bogat i kada se bavimo analizom njenog lika vidjet ćemo da je ona zaista jedna od najintrigantnijih žena u našoj književnosti. Ono što je zanimljivo i zbog čega je ovaj roman značajan jeste to što ima veoma savremenu temu koja je značajna čoveku modernog doba, jer ovaj roman zapravo propagira te univerzalne moralne vrednosti i podsjeća nas da se svakako društvo menja i da svako vreme zastupa neke svoje vrednosti, ali da postoje neke stvari koje su zaista ključne, koje su neprolazne i koje nijedan čovek ma u kom vremenu i prostoru živeo prosto neće moći da ospori. Zbog tih značajnih životnih pouka ovaj roman je svakako aktuelan i danas. Ipak kritika, kao što smo na početku videa rekli, ovaj roman kada se pojavio ne ocenjuje kao značajan i vredan i u jednom od narednih videa svakako ćemo se baviti kritičarima koji govore o Andrićevom pomenutom romanu. Dakle, ono što je suština jeste da Rajku ta opsednutost materijalnim i ta njena obsesija da dođe do miliona i da sačuva sve ono što je otac ostavio po bilo koju cenu, pa čak i cenu toga da bude zelenaš i da bude neprijatelj sopstvenog naroda, sačuva. Vidjet ćemo da je na i fizičkom i moralnom, ali i psihološkom planu svakako otupljuje, odvaja od sveta i društva i čini od nje ne samo škrticu, već jednu neostvarenu, neispunjenu i tragičnu ličnost koja na svakom aspektu svog života zapravo propada i ne doživljava ostvarenje snova, ciljeva i ne dovodi
je do uspeha. Njen najveći strah se ostvario, ali se ostvario samo u njenoj glavi i ona zapravo od njega i umire i sama sebi zapravo presuđuje i okončava svoj život na najgori mogući način, a vidimo da je sve to mogla da izbegne i da svakako do toga ne bi došlo, da je samo, makar na trenutak, uspela da umiri svoje misli i da se zapita šta je ono što je ispravno i šta je ono što ona zaista i želi. Upravo zbog toga što je živela na taj način, njen smrt, kako i Andrić kaže na samom početku romana, ostaje neprimećena i tek nakon 2 dana je pronalaze u kući i zapravo njena smrt ljude ne uzbuđuje, ne predstavlja nikakvu važnu vest i ništa što je potreslo njene sugrađane, njene komšije i ljude koje su je okruživali. Dakle, Rajka Radaković ni u kome nije uspela da probudi emociju, nije imala prijatelje i nije za sobom ostavila traga, iako je možda na neki način i ispunila očev zavet i ispunila, kako se njoj možda činilo, svoju svrhu života. Andrić smatra i poručuje nam da zapravo naša svrha može i jedino je ispunjena ukoliko služimo i čoveku i čovečnosti, a ne samo sebi, i da ukoliko to zaboravimo da ćemo svakako tragično stradati i nestati sa lica ove zemlje kao i Rajka Radaković. U narednim videima krećemo polako sa analizom pomenutog romana. Nadam se da ćete uživati. Ukoliko ste zainteresovani da pratite nova videa i nove teme, u opisu ovog videa imate i kontakte društvenih mreža, tako da možete i na njima dobijati obaveštenja svaki naredni put kada izađe video, i vidimo se u jednom od narednih videa kada počinjemo naravno i da čitamo delove iz Andrićeve Gospođice. Prijetno!